Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamosha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze nje ulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhube uthole-ke nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezishisa bhe engizolo ngikufakela zona-ke kulona ikhasi-ke leli-ke ukuze ngingaphuthi-ke ley'ndawo ezinjengamanje ngawucindezela-ke i-button usubscribe njengamanje-ke. Udaba lethu lona-ke namhlanje-ke laphana-ke kubatshazwa isihluku-ke laphana-ke senziwe-ke ngumuntu-ke wesifazane-ke laphana-ke kodwa-ke ugcine ebanjiwe-ke lo owesifazane wangaphandle uzale ingane maqede wayilahla edreyinini izolo esitamkokweni. Ugcine ebanjiwe waboshwa owesifazane ozale ingane maqede wayigoqa ngoplastiki omnyama wayilahla edreyinini esitamkokweni izolo. Sekuvele nokuthi lo wesifazane ona-32 uvela ezweni laseLesotho. Kunconywe ukusebenza konogada bakwaRusa okuyibona abakade belulandela beluphenya lolu daba baze bamthola lo wesifazane-ke ubese eyaboshwa-ke. Abantu-ke bayakhala-ke laphana-ke ngoba-ke nezulu-ke belingelihle-ke kahle-ke nengane laphana-ke ibingagqokisiwe-ke laphana-ke phela nje ibigoqeke ngoplastiki-ke laphana-ke yase-ke eyobekwa-ke laphana-ke esigangeni-ke isitamgogo-ke laphana izulu-ke libanda. Abantu-ke bakhala-ke ngesibindi-ke laphana ngenhliziyo ebuhlungu-ke yayo-ke le ntombazane-ke. Mina ngicela laphana ukuthi ngene comment section usho uvo lakho ukuthi-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke i-button subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.